femme bébé ou même femme bébé. Ça vient. Posez-moi. Posez-moi. Même ou aller. On va faire comme ménage. Pas ménage, ça veut dire. Ça veut dire ménage. Ça va important. Eu vou estudar e te ensinar. Ah, na verdade. Eu mesmo. E lá? É o café. Então, mas você não come nenhum. Já quer vestir lá, ele é? Dá pra ser, não dá como. Perde lá, já vai fazer lá. Quieto! Ça m'a fait là. Comme d'arriver dans cette poste là, ça m'a géré ça, m'a géré ça, m'a géré. En fait, mon moto a pris, m'a tout comme ici. Allô? Am la mpoze moun. Mpoze m la men, bola kay mwen la mpoze fwe. Ya men, nou konen, tout a ok fwe. Tale ma bolo, tale men, ma kado bay la, tale. Kalau feeling mak pran la. Tuku fa mweli manze. Shit. Bam ten ni ko. Kabe mun kabe me shita. Vamos até por o balão. Lagi buat si post lah mas. Demoiselle. Demoiselle. Bon. E chel be pou sa, e bitou, la feste sou mwen men. Gati sa metem chita la bajon mwen. Kere na komisariya yon ba en tout cas, kon malade. Si ben la lo yo kay. Dev, sa ke la. Oh, Junior. Te mwen an pase yon bo la mdi nou. Sa yon pou chita la mdi sa ke pou. Mwen nek pose la men, mwen la mjè may nou la. Bakon pase yon nan del la mwen yon bori de men. Men yon le bote men an pase la mwen chita la. Alon ti gen op vi la. Mwen fwa mwen gen ti gen za la frem. Mwen men, mwen ba yon kapta kase mde piye la frem. Sa ke sa li la. Pi gwa vini yon konen yon histoire an ti dam. Mwen men, ou toujou kon histoire an ti dam. Yon sa yon ma fwa yon. Ok, mwen mzoume. Men, pou nan pose nan blok la kala men. Bola kala men. E bitou, mda pala men pou moun, e bitou. De waze la pase men. No, mwen se pou jen men. La pase men. Se koupe yon fè ou men mwen mwen pa pi jen patra yon. A yon mwen toujou, ou den ou de ou men nan sala, ou den ou wè sa ou getan men. Tande mouche, mwen ka pale kon sa mwen. Mwen ki den mwen histoire pase yo mouche. Mwen ka pale kon sa nou men. Mouche men. Mwen mzou, mwen se a pase min, mwen a kon chapel la, mwen se mwen tale, mwen vrele. E pi tou, mwen se kon jen a pase. Kyan? Mwen se min, pou jen la paye pou del. E pi tou, mwen se kyan, mwen ka lavel. E pi tou, mwen se a pase mwen se. Hey baby, mi amol, di pa wakit mwen nan men, toazem nan le. Mwen yon gasa sa ou li fe la mwen yon bon. Alors, mwen se pa mwen nan zon, mwen yon de. Mzou mwen se men, mwen dou tou kwe la kala men, pi kontijan pi wou men. Ou e man se men, mwen soti yon dan goun nan zon pou de diya men. Ya men. Se moun nan yon sa gaten yon bali nan, se moun yon te ka jiri sa. Junior Se ou selman ka lokalize, boke wè mwen di. Nepot lè ki ou ta bola kè nan zon bola kè ou ta wè man se pase. Mwen dis ba mwen apel selman lokalize, sa kwa lè mwen poke ni an, jisen lokalize mwen poke man se. Mwen fote. Pidou men, base mwen se moun jen ak manche men. Zizi, men manche rapide. Mwen fè mwen bati mwen jere sa moun, mwen jere sa moun. Men, sa ou fè mwen jere sa moun ekip men.
Ambe ok frère, ça me dit seulement localiser lo gen contrôle manzé tout. M'a gérer tout bail pour d'accord. Junior. Après tu as des pas partenaire moi. Ba tu m'a gérer tout bail pour. Junior. Ba nou ko ta vou. Ah men, kate se. Se mi se fè kousa bre la tout bon. Tout bon. Pa ki kou rate la men moun. Alô? Alô? Bonsoir. Como é? Enfin, me vai que é só. Bestil. Bestinho, vai que é bestinho. Oh, bestinho, você pode ter uma mão de Oh, como é, chérie? Enfin, mon bébé ou même? Enfin, coco, só dá uma valele. Même là, me poser, me bote qu'on fait minute chérie. Ouais, moi le bouillon. Ok, como é que é? Mwen la mboze. Sa fe la. Allô? Chef, ça que là. Je dois pas de nèg nous mais nous. Ouais, depuis pour raser maintenant, depuis pour raser on va pas l'entendre non plus. C'est même ça me raser en pile. Vous comprenez, vous comprenez pas mon bagage yo men, pas l'argent. Depuis petit j'aime n'a pas tellement trop faim, on peut comment bagage yo. Mon cher, non là rien là même. C'est là qu'elle me l'entrée, après ça même pour nous parler. D'accord pour nous gérer tout bagage même. On est OK frère.